chibai vek ule voin hi September ni somni pathum sang ni le somni pakhat ninga ni ania Myanmar ram buai kara khin u township a ruwa puina sataka sura wangin khoza chuanga tuialian Sakai region khin u township chunga ruwa na sataka sura wangin khoza chuang le khopui chunga veng then khata tuilianin leilet lo ikar sing ni chuanga bute tuilianin a chimpil vek thu khin u khomi pakhatin RFA shila leilet lo te chu engma lang to lo electric ban te chawalang bu kung zong zong te chu a chimpil vek ti na soi tuilen na khothen khata om te chu chhuwa van har sata wangin an khuwa khin u khomi puite le Red Cross Society Polten an eile in turpe in an tanpui thu tual chung mi ten an soya chumlo chatlawa ruwa pui sura wangin pintin tui khwa ko achimba ka kabu tui khwa po in akautlang chimin tabaw leido po in tuiluang ruala len tellayan mu thu tual chung mi ten an soi ani NUG in niruk chunga in kana sipei za chuang thi in mipuilama somthum pathum an thi thu thu chu asiam September Sarkar thumna chungin Myanmar ram chunga in kana thlenga Military Council sipei za chuang thi in hliam somthum chuang anom bok thu National Unity Government NUG chuan nimin khan thu chu asiama heli sanla khi September ni sompali atanga ni somni chunga thil thleng ania Myanmar ram chunga boina le in kana chuaka Military Council sipei zale pakua thi in hliam somthum pali anom thu le mi puilama thi somthum pathum omin hliam mi sompakua anom thu tarlan ani Myanmar ram chunga in kana tum zale somni paruk chuakin rengun le Sakai region a thleng tambera NUG in dan anga in venna di day apuara tangin mi puilama tang duwa ron pe poptu te po an tam zual nia tarlan ani bok ngiang u tawsipa sipai bang pani ka hluman ni Mandalay region ngiang u township changsi khuwa cheng sipai bang pani te chu nimin September ni somni pani chhun khan ngiang u rota angia pam juice zorna dor kota ka hluman ni thu tual chungmi te hena tanga hria tani an ka hlum tak te chu ko wen hlayale ko miu sana te ni in an pani hian sipai bang an ni angin sipai te hena report pe tu an ni ti in tual chungmi te an soi an thalai mi ta mutu mi pakhat soidan chuan an ni kha sipai bang an nia chuan sipai report pe tu dalan an nia an thi kha thamai an kana hmuna an thingal ti na soya ko wen hlayale ko miu sana te chu silaya voihni ve ve ka pan tha thu MGN Tiger Polten an soi ani sipai ten indop na hmuna an ngai sakna sat em awanga ma ani nunalak tum ma somi mi choin spirit in ma se thilawin damdo ina en call ani tarin tai region thaweya terrorist sipai ten September ni somhnia an man ma somi min choi chu sipai ten an ngai sakna atur zolo wangin spirit ina in tha tuma ma se thilovin damdo ina en kolani thu thawe University Students Union ten thu chu an siam September ni somni khan firfiak sipai ten ma siapi khinin hena online atanga changlei du anga bumin mipui anga lem changin an mana an vau boka ku sopi awale ma somi min choi te omna anin ko mutira ma siapi khini rual hian kumtling lo no pang pakhat po an man ti hria tani firfiak sipai ten an pathuman man hnuwa indop na hmuna thu an zota ku sopi awale ma siapi khini te chu an zo fia hnuwa ma somi min choi chu file entirin an bua ma somi min choi hian an vuak na chu atuar zo lo wangin toilet lo om spirit chu ma ani nun nalak nan a ina ma se thilovin namdo ina en kolani thule adin hun chiang taka hriat alani lo thu hriat ania ku sopi awale ma siapi khini te ero thawe miuma police station anom thu thawe University Students Union tenan soi sipai nun rong tena indop na hmuna an ngai sakna rap thlak tak tur zo lova mani inti hlum wat duna ril rupu khopa har sanna tuar ma somin min choi alaina tom hle mai alo dam chuale ngai kan bei sei than tlanga mithiwui tu anom lo wangin ha kha COVID-19 boipui tu ten an vui liam September ni somni pakhat khan than tlang khopuya mitlem te chau anom to wangin kumsamruk pakhat mi pitar thi chungchanga vui tu anom lova ha kha township public health care le IDPS management committee hoi hodna in than tlang an vui liam thu hria tani boralta pitar fanu pakhat le apasal chawan oma wangin engma anti thailawa than tlang khopui chunga la chenna in somvel chau anom to boxia
ha kha atlom ngai polte an pun taringot ani ti in tlom ngai pol mi pakhat chuan a soi than tlang khopuya hian September ni sompariat ni khan military council 10 ral thuam lianin khochung an kap chiama chen in sompakua an hal sakba ka kang thel turakal pastor pakhat an kap lum boka khochung mi puite asang tel an ral tlan hloma mi tlem te chau anum to ani dimo so sanpia mel ruk in kana a sipai pali thi in karen ni tangrual pol lama thi anum lo kaya state karen ni ram dimo so township sanpia mel ruk khuwa September ni somni pakhata firfiak military council sipai tele karen ni tangrual sipai te inkara inkana tum ni achuaka chuta chuan firfiak sipai pali an thia tangrual sipai lama tuma thi le hliam anom lo thu ria tani karen ni judge volunteer fighter pola major soye achuan inkana chu hujinga tanga chonhudar ni thleng ania reilote chol ani hnu chonhudar thumvel khan non le ania sipai ho chu sanpia mel ruka anin kula karen ni army kai hruaina hnuaya KNDF le karen ni judge volunteer fighter poltenen kan bai ho ani military council sipai pali an thia kaini lama tuma an thilo ti in khetten media rila chu in kana chanchin le thi le hliam zat kim changchu karen national defense force KNDF lamin official in alpuang zar lo ani Mukau township electricity office manager captain Usan Iya ka hlum ani Mandalay region Mukau khopuya electric department officer manager captain Usan Iya chu nimin September ni somni pani tlaidar level khan silaya ka ni in athi thu tol chung mi ten atanga ria tani Mukau khomi pakhat soidan chuan EPC office chunga bill petur angalutin akap manager luwa voihnian kapa athingal ama chu non CDM captain Usan Iya ani mitar bill adil lui thina bill pedu lote chu off sakthin tuna hian sipai le police te anom nuala wangin kan en ngam lo ti na soi an ka hlum ta khi military council te technician sipai bang ni in sipai hmuna tanga Mukau EPC officer an ronson na po alarei lo ti sia tani Mukau hian electric bill thangamante adil thin ba ka September ni somni pakhat le ni somni pani chhun thleng khan electric an offer internet line po anti top sakti sia tani Nepiro highway Taungu Luna toll gate sipai pakhatin sipai officer pakhat kapin atlan chuak Rengun le Nepiro highway Melzale somli paruk farlong sari Taungu Luna check gate sipai duty ta chu September ni somni pakhat Zandar Somvel Khan anin hial boya sipai pakhatin officer pakhat chu silaya ka hnuwa asilai kenga tlan chu thu ria tani tual chung mi pakhat chuan an soidan chuan sipai officer chu akota hliama athilo akap tu sipai chu asilai chomin atlan chuaka an kempa anin ti buai ti achianga eng battalion bernge chu ka chiang lo medical le artillery lam sipai ten ni mel ti in khettet media ashila sipai officer kap tu aral thuam ne na tlan chuak chu sipai dangin an zong na salea atlan na tur om hnai vaya insem darin an dap mek ti ria tani mungyo kango kale motor konga dalan niarin nupa ka hluman ni Sakai region Pale township le Magwe region Kango township in Tonamun Pongtaung chuan chung mongyo le Kango motor kong Melban somruk paruk le farlong rukbula chodor nei tu nupa chu September ni somni pakhat tlailam dar lirik ma khan ka hluman ni thu cho khuami te soi ria tani chodor nei tu te hi anu pawe ve to a andor ngala in ral thum keng ten lu chilin an kap hluma in nei tu pa ber u khimauta na chu a hmuna aboral ngala anu pui do noi noi ui chu atlan chian na lama ahim tabik lauti in nan thai khuam mi pakhat chu ana soi chodor ngak tunu pa ka hlum chungchanga hian an then oma khonwar tuile na khura mi pakhat chuan an ka hlum tak nu pa hi an ril ru atluang tlam hlea tu te po thleng ta se an lo welcome thiam thai zela hemi ma po hian sipai te po an lo dong song tha em ema tong le lin chungchanga hriat sual pala wangin kok tu dalana ngain an ka phlumta ani tina soya he chodor nei tu te na inmel hriat mi pakha soidan chuan anni nu pa kha sipai te lo mi khwala chupetu anni ba ka tual chung PDF te phosak dan sipai hne na report petu anni ti mitam takin an hria ti na soi ve thung an tha tak nu pa te ruang hi sipai le police 10 chotai township hospital lama an la ti hria tani
kan balu male hmuna USDP hoi hotu le in zalal sa hluman ni Sakai region Kambalu township male khuatlak lam male kholu tantir motor konga September ni somni pakhat chunhudar khatvel khan mi pahni chematha anni thu male tol chung mi pakhat chuan a soi motor kong kama bike pakhat atluwa mi pahni thi kan hmuwa bike accident nilovin chema vi hlum anlo ni jok ti na soi bok male tol chung mi pakhat soidan chuan heng an mi vi hlum pahni te hi male khuwa in zalal kumsam ngami a hmai hliam na satakle angong an tan sak tak u maung thuna le USDP hoi hotu kumsam thum pariat mi alu le angong an sa chik nuai ku angzoli na ten ni ti na soi male khuwa le basi kho inkar male kholu tan tir motor kong puya misual tu ti hriat lo bike pali chuang mi pariat ten chemin an viron thu male tol chung mi ten an soi ani no dagonga dalan niarin ka hlum ani Dokong Vengthar East Township September ni somni pakhat zan dar sarile chan vevel khan wat somthum pakwana yaza di za konga police te thupetu dalan niarin bike service pakhat chu tu ti hria lo mi pakhatin silai na ka hlum thu tual chung mi pakhan ne na tanga hria tani bike in pi thangsu kong puya tanga uwi zara kong tin zona yaza di za kong pan mek chu silai ka hlum ania silai ri hria tani vele an va en chu a om zona mun thuma ka phone in athingala an ka hlum ta khi dalan nia mi hriat lar ani thu a soibok an ka hlum ta khi Dokong Vengthar East Township 1 number nga na bike service ku cho cho wena ania an ka hlum nu hian sipaile police ten not Dokong Township 1 number somthum pakwana kong vela an check nual thu tual chung mi pakhat chuan a soi ani Taichi a military council teruat in zalal ka hlum ani Rangoon region Taichi a nimin September ni somni pani jinglam khan military council teruat in zalal ka hlum ani thu tual chung mi ten hena tanga hria tani tual chung mi pakhatina soidan chuan Taichi khopui boji kong venga military council teruat uteng win zo chu tukin jing dar ko pel nu khan khelmual kong khanna haluna get bula bike chuang mi pani ten silai nan kapa damdo in thlen pui hnuwa athi ti na soi he in zalal hi terrorist sipai hnuaya police pakhat fapa ani angin military council tenen in kopin mi puite kong sang sangin harasan an thira wangin ka hlum ania ma se engpolin nge that ti ero sia talani lo ti na soi in zalal an ka hlum nu hian firfiak sipai te lo thlengalin Taichi township a mun then khata kongkal mi puite chu dang chatin an dap ti hria tani in kana a lelam thi anom thu pale PDF tenan soi Sakai region pale township noi in khobula September ni somni pakhat khan military council sipai tele mi puiweng him tu pol PDF te in kana PDF pakhat thi in military council sipai lama mi panga a tlem lo an thi thu pale township mi puiweng him tu pol tenan soi in kana thlen hnuwa sipai lam puitu tur anon thlen beldon thu kan hria ta wangin an in kulna tur kan dang khu a police camp kan lo hal siat sakti in PDF zinga bunaka ana soya NUG in D-Day apuan ma tang to khan palea hian in kana lo thleng fo to a tun hnai tang phai kha chuan ni tin a thlenga nimin khan hliam tur sipai te chu bong tolai lirin an phur military council sipai te hian operation an nei lain township chunga mi puite an tong pong mana thate po an nei thina wangin kan beile tani ral thum kan in nei thatle wang hian se om chu kan ti nima sela kan thei angin kan beize lang ti in a soibok nimin khan military council te chang u khobul an lo thlena wangin a khono tin an tlan chevek ti in tual chung mi ten an soya military council ten thuneina an ponglak nu hian pale township chung kan dang police camp chipin khua police camp le kan khua police camp ate ama om thin police te chu township police station lama an da veka wangin tuma anum to lo tin an soya September thatira tanga nimin September ni somni pani thleng khan pale township chunga in ka ton na terrorist sipai somni a tlem lo an thi to a PDF lama mi pakhat thi in tual chung mi pakhat sipai ten an tha to thu pale township mi pui veng him tu pol ten an soi ani mungya khopui chunga traffic point a traffic police pakhat ka hlum ani Sakai region mungya khopui chunga Union Road le
khopui hel na kongkila traffic point na duty traffic police pakhat chu nimin September ni somni pahni jingkar khan silaya kalhumani thu mungyua khomi puiten an soi traffic police athi ti kan ria aming ero kan la hrelo a uniform a chuan 3132 ti in ziaka alu atak an kap tuna hian khopui chung hun tina an dap oluk hle a an ka hlumna bor vela vaivak mi pakhat chu rin hlel wangin an man ti in ming thup mi pakhatin RFA a hrila in kana thlen nu reivak lawa sipaite lo thlengin abul hnai vel chu an kapa konga kalte chu an dap oluk hle ti in a soibok mungyua urban guerrillas group 10 traffic police ka hlum kha an mani thil ti ani thu le military council dictatorship noi bo tur le mi puite ven himna ni tina an thozel tur thu chu an siam ngal traffic police duty hetiang an ka hlum hi mungyua a ama saber ani thu ria tani Minkin township a USDP member pathum tha an ni Sagai region Kale district Minkin township Tangdwin Chau area Kongmo khothang lam to twin luya USDP member pathum ruang mu ania wangin September ni somni pakhat khan police le sipai te thlengin an endikti tual chung mi te soi ria tani ruang pathum te chu Sadlin Chang khu a USDP member Minaran an nia an ming chu ku si tua kum somthum pani ku eweya kum somni parukle ku so kuwa kum somni panga ten nia an ngong jai sakin luya an lo paiti in tual chung mi pakhatin na soi chu ba ka an tha tak te nai vai tak mi pakhat po in tun thla ni som khan tual chung mi ni lo mi khwal zavel in an ron mana heti hi anita ani ti na soya engwanga that nge an ni ti le engpolin nge that ti ero hriat alani lo ayaro chiapin hla le machi kan khuwa firfiak sipaite lutin meiche somthum vel an mana mi puiran vulte anei sakti hria tani Sakai region ayaro township atanga marlam mel rukvela hla chiapin hla le machi kan khuwa firfiak sipai zani vel lutin chiapin hla khuwa meiche somthum vel an mana mi puiteran vul ar le vokte anei sakti hria tani tual chung mi pakhat chuan kaini chu kan tlan chheveka kan chena intepo anti chiati kan ria rala tanga ria kan nia chiapin hla khu a meiche somthum vel chu an man chu achianga kan ran vul vokte chun tala an ei bok ti po kan ria ti in khetten media a hrila chung khu a military council sipaite lu chan le mipui van tlang in le lo anti chiat chan tak chu ria chian alani lo mungyua kanggo kale motor kongpuya Kandau police station akang nual Sagai region Yinma Pin district Pale township Kandau police station chu September ni somni pakhat lailam khan kangme chuaka police chung kwate omna len akan nual thu Kandau tol chung mi pakhat chuan soi Kandau khomi pakhat chuan lailam dar sarivel khan chenna inli akang hluah tlongai polte an som chiama tute halnge ti an themai lawa akan raljat man hi an la thai mai ri lo ti na soi Sakai region police station puipo harani thu ria tania an bachik chianna COVID-19 third wave boruaka nia wangin station a mi anom lo thu VOM zona chan thu ria tani tahan kalimyo le a chevel lo ngai thlaila nimin September ri somni pani sangni le somni pakhat khan jingni chuak atang hlea tahan bazar kongkam dor an thanem hle broiler arsador mun somni vel an lalun zela buk khata cheng sangli ani bazar sakloka arfang zorna mun thumvel oma hral akalwak lauti hria tani tunlai takhian tahana tanga chin state chhona kongpui khaikam police station a kongpui khar ania wangin jinchuak anom ri lo thu hria tani nimin piatang khan kalimio township hola COVID-19 vaccine athona chiunon le ania in chiu turten NRC card kenangai thu hria tani UN Assembly a Ambassador Ucho Muthonan Myanmar sipaite khovel ram sang le UN Security Council in semngai turin angen UN Assembly avai samsari parukna a Myanmar to UN official a palaini na chelmek Ucho Muthona chuan Myanmar rama meichia le no pangtelin mi zongjong chunga mishing ni na zia anglo taka war crime tling hial khopa tharum thona in thana mipui namsuatna meichia te chunga leilenna ethnic mi te chunga rong takle mipat meichian na lam hoya kholo taka military tactic anga chen na chang thlen tu le
latimek tu Myanmar sipai te chu an phu tok semna penge ngei turin khovel ram sang sang le UN Security Council in mo phurnan neya chu mo phurna chu len chuak ngei turin angen non le bok ti sia tani UN Secretary General le US President ten UN General Assembly a Myanmar chungchang an soi chuak UN Secretary General Antonio Guterres chuan Myanmar mi puiterem na dan le thupek kan ko na democracy le human right lamatan keini hian tha tha lovin kan tan pui don ti hi kan soi chiang le du ani ti in UN General Assembly avoi samsari parukna New York UN headquarters a September ni somni pakhatanaya asoi chuaka chutiang bokin UN President Joe Biden po in nakin khowela chuan mishing te hi zalen takan khosak thai hi poimo a dictator ten democracy tluk chia tir theina kong an dam meka ma se an thil mu dan chu adik lawa thudik chu democracy muntina tam zoka democracy hi tuna chuan democracy atana malak ngaina Belarus Myanmar Syria Cuba le Venezuela rama chuan eirukna do media te human right him tu te activist te remna peace him tu te kara athang dong hle to a khowela hian mishing tatan kutsuin ithok howang uti in asoi bok ani puta u district a kumsamruk chuang to te po sipai training nei tiran ni Kachin State puta u district a military council sipai ten KIA le PDF te noi chimit turin kumsamruk mi te thlangin lamtanga soma military training anei tir thu puta u tol chung mi ten DVB an thila Khawlan Phu Township Saint Khawng Base Local People Army Roi tu ten sipai training na hong turin puta u Township Naumun Township le Khawlan Phu Township a khotin lu chuin thalai an som khoma thalai le training a tel tur an mu zo vak lo wangin kum upato te po an training tir ti sia tani Local People Army Roi tu ten puta u district thuma nikhata aruala training hoi hotumin mipui te thlema se training du anom lo wangin puta u Township Khawlan Phu Township lama training hun sonin langai chan mek ania kumsang ni le somni in thlanpuya rawan nam ethnic affair minister thlantlin u janjora machuan kumsamruk le somsari chuang to te military training teltir tumchu international military law nen po a in mil lawa he thil ti hi kandem tak zatani ti in a Facebook page a atar lang ani tol chung mi pakhat po in kapa thian pa pakhat chu kapa nen kum in rual kum somrian mi ani towa chutiang mi sipai training na kau chu kare thiam thei to lawani ti na soiboka hetianga kum upa tar to te sipai nun chan zirtira in kana nor lu tum chu mi puilamin an ei lo hle a puta ulama mi tam tak chuan an Facebook lama an dodal thu le lungchet thlak tak ani thu an tar lang hlom ani ole khati zongkha boina chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ni a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye